Işladıqstu Maşu Radion Körçkelnaç tağan oğan vet qayqoğlar erdedu. Koronavirus qiyatxilar bilgol dälçnaq vistak qelğan qilpsiet Kavkazya versiçün öndü aluyur штабу бечхамц Krasnodar mahqa qo olga çuatsa un der şansa qilpsiet Kavkazya belçi terah qatça şouz qeypritni masan haçol duqdubalır Krasnodar mahqa veitstak şol mahq bu olga çuy qoyt Цут ayo Dagestan Zeit официало багра нохчи чуақелхан коронавирус елхвахарху Ставропol mahqa vella pri adige qo ilpsiet hiri chuahshi Rebert bolqaro chuahsa Hinjgali kamay urmi abdolch majgali churbu koronavirus bel barhwa bu Dagestan muftiyato bin satsam majdig vekosh disrah sanitar hayls ulardiash dich dodiqi O halkhoga ayten makhiller qaran informatsiet koronavirus Zeit vella Dagestania Orsan medicini husam koronavirus qiyatçnaq yaqin xidr bandolsh ish patsientshn qi tamet qastin qilpsiet herichah birit respublik klinik Mech mokshali ministrolu bechxamts un qiyatxilar xikoyosh darban husmush qachin herichah ba quztqe qoytstag otsnaq quztqe Zeiten testogayten zan boqol covid qayas qiyatxilar xalch holawu herichuch koronavirus darxoyx viritstag Shibaqus qeprista gusha is coronavirus guchel elpsiet herichah tovel latsam garxt qayqo warxu shi qelgan Sha koronavirusun da'al qalan waqtin laam qoshin tah zeyoloshu Germanis Erlich Paul tsarxiolch waqtini biomedicin molni instituto magin italmush bulu Vakcin qalnargiu Mainzir BioNTech company Johanserch zirskada lotsurdu shibala amxuchu Qulsh dol molx Johans zü bergoluch yoch dinchintah aqtol iz yaqi dinchintah iberik boq dikjom dolsh birshbi tsazü adamintah Vakcin zer tolam tsadirzen yoq yolya chunmaq besxir bats boq gozanch Amiyat tsqachun dünyana itayp vakcin qalna yal medicina payd yetmagin Vakcin mitchah qolla son payd yetish khiriyat nex shoger khanyalchbi boq gozanch Машу радион Цабулхамыш бырышлы дёныш, Элсамыш биеш прысайтя социал машнышка.